kipimo cha imani. Majaribu ukiyashinda umepona. Majaribu ni kipimo cha imani. Majaribu ukiyashinda umepona. Fikiri ni rafiki yangu, ana watoto 5. Mke wake Selina, maisha yao ni magumu. Fikiri kafikiri mengi, kichwa kinawaka moto. Pesa atapata wapi? Familia ipate chochote? Anawaza hata kuiba, anaona kama atakufa. Kila siku amechoka kuomba kazi mitaani. Fikiri akawaza sana, akaenda kumwomba Mola, maana anagawa fungu, ajue lake liko wapi. Baba, naomba tusamehe mimi na familia yangu, najua nimekosea sana. Huruma yako ndio nataka, maisha magumu sana baba, familia inanitegemea. Nakosa kazi kila nikisaka, na kuomba huruma yako. Fikiri Anawaza sana, fikiri anafikiria, fikiri dunia iko kwake. fikiri Analia sana, fikiri anawaza sana, fikiri anafikiria, fikiri dunia iko kwake. fikiri Analia sana. Fikiri aliomba sana, tena alilia sana. Fikiri alijuta dhambi, maisha akampa Mola. Alianza kuishi akiamini, ipo siku fungu litarejea. Mke, watoto walimwombea, imani yake ifanikiwe. Baada ya mwaka kupita, Fikiri akisaka kazi, akiwa njiani kachoka, mara gari likapita karibu. Yule dereva kauliza, kijana, mbona uko chini? Shida ni nini? Umelala na hili jua linachoma. Fikiri akajibu, nimechoka, nilikuwa nasaka kazi. Mwaka wa pili sina kazi, na watoto na mke pia. Fikiri aliondoka, yule baba akamuita, kijana, njoo njoo, usiogope wewe, njoo, naomba unisukume, gari limeisha mafuta. Fikiri bila ya kujali alisukuma lile gari. Wakafika kwenye station, yule baba akashukuru, kisha kamwomba namba. Baada hapo aliondoka. fikiri Anawaza sana, fikiri anafikiria, fikiri dunia iko kwake. fikiri Analia sana, fikiri anawaza sana, fikiri anafikiria, fikiri dunia iko kwake. fikiri Analia sana. Siku 3 baadaye, Fikiri akaona simu, kapokea na kusikiliza. Baadaye alifurahi. Siku 3 baadaye, Fikiri akaona simu, kapokea na kusikiliza. Baadaye alifurahi. Fikiri amepata kazi, kampuni imefunguliwa. Yule baba aliyemsaidia amempatia kazi. Furaha kwa Mungu alishukuru sana, maneno mengi